Maula tema raja nami takas do itu tu nunga marsi paulupak kita di bagasan nakah tadame do holas miroha dinaroha iman dapat tor raja di hula-hulai martongan di bagas raja nami iya nau atau kami hasadaan na ringgit do lubuna do horbona raja nami 10 juta 12 juta 300 alai nunga ho pasahat kami betu raja 10 juta 300 namang ko hinahurang ko manoy nga tulang na burju 1 juta na yate raja nami mau lihat gawe majalah horas tak pasah matu hula-hulat tak iyo baik kamu mah dison botahi nak baik kamu isap doh kali nak iyo kalau goreng nggak dua berarti kor dua nih iya taruh pemawang baru itu langka suku nawang baru dulu pas kamu. Nah jadi sianak kanong dus di wata teh. Gak betul lah. Mengatakas don nakin nih atau nih kamu anggur nani. Bungka beda aja namin. Betul lah. Berapa dia kamu baru sini? Katakas jo. Molo dah dua bila raja di bariban orang pada bawa lain molo dah hurang donah ketemu ya mang goh ya mang teh. Jadi mau lihat mak dihamuna pemurun nami matutu namang ibu-ibu nama buru nami mengatuk sikop di pasar tamuna songo sinamot di buru nami alayat dorak so pasar tanyon ban datang di buru nami sini oh favor hatta pun itu awang baru songo panggurgurina baca nila tutua di songo dia masih main nagudangan namu sih tak salah tulang ibu ini iya bukan tunggi tulang tahi masurup panawang baru jadi mau lihat mak dihamuna pemurun nami salut nung ngatung kasarwa nami dina pinasehat muna di son sinamok ni buru nami nang dia madutu saya makorhon na ulimon doot makorhon na linggan tujuron nari dihami raja ni budak-budak muna siwak sawani manang dohonon nami tu hamuna saluhuk na pemurun nami raja si Batuara saya di paso-paso buhaka ma dihamu cika non malibat ganda tujuron nari dala tabakahi pasong doot habaropon asa dohonon nami matuhamu na mangboro nami saluhuk na songon hata ni na dua-dua ador haduka men na tugu-tugu ni lopo ador hati di tugu-tugu ni horpo tete sorba tua mamu saluk na pemurun nami patugu-tugu paupu saat mamu tu na patugu-tugu nini patugu lah di buru nami bintang narumiris main na tuopun na sumarok diduluk ni purba tua anak petong diri buru petuk torok sadongan nama yatok sarma dua patugu lah saat disuluh main na tilugu tu bocan na nung mau jaro kami sinabok na gudangi saya kong mapamuma parhorasan panggabian patutu lang dari mak di kampung nami kas di jaro kami di masih mau dibukai Bomon anak jadi tahu duti banget kang baru gabe matulang jadi pas saat tamu mah turun nih Pamarai pas saat tiba tuh Pamarai oke jadi dia mah tulang raja nami gabe hok kamu mana tulang
Nga gagadibi pasataw mo si turuan ni Simolohon. Tu Simolohon ini dia mahamu raja nabi. Gabi hom mamang. Pasataw mo si turuan ni Tulang. 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 Gabi hom matulang. Jadi mak di hamuna tulang nami rajai parusip dok sinaga suwing apang napating lubeyak ka raja nami upasakan tenom tu hamuna patikian dinamajuhun ka uduramu. Jadi pasataw mo si turuan ni Pariban. Tu Pariban. Dia hamoy nang baju, jalo hamoy nang. Jalo main nang jalo. Ito isang kamajano. Pasataw mo si Upa Parorot. Tu Parorot. Naporo ni hasidak. Iya. Parorot. Naporo. Jalo main nang. Oh, gabi ho mamang na tua, gabi ho damang ade. Jadi mah dihita apala bona ni asuton. Alhamudo takas mapoto sampai dia akabokota. Asadong unang adongan dong. Akan orang lebih dipajun tinasa matuamu dinamajua ka turuan. Mola tema jadi apa? Terus mola teh kita mau sabur bereng. Jadi yang baru gabi tulang gabi pasangan ma tu dua sada na berjulu tu bapakku bapak Silantika jalo apa matulang gabi matulang si Molongan ini pasangan tu mangudakku si Fernando jalo apa matulang dia pada si daraja nabi oh pasangan ma lo mana tu nang udakku ma pasangan gabi homay nang natutua pasangan mamu saya tu mangudakku si Wantober no si Jericho 2 pasangan mamu saya tu Pariban na ima amani makron si Parmata do Anita si Tumorang 2 jalo may parhusip jalo kamu mama 2 pasangan pasangan may tu Pariban mo wah amani Marcos si Parmata wah saham mamu saya tu 2 ima si pamarahin aking ani anak nama mo se tu babudak ko mani egra jalo kamu gabi ho kamu mana pasangan kamu se tu babudakku tugar situ morak jalo pasangan mo se tu babudakku Rosmian situ morang Purba oh pariba boro may pasangan may bulus saya 2 tolu opak pasangan may opak sa sumatok anong mo tarik gabi ho kamu mana oke saham mo sa ito na poruna ima opoy ko parhusip holo na poruna opoy ko da ipasaham mo do tuanak manjay natin do tuanak mo nong rumah tangga pasaham ma onom oke gabi ho ma pasaham mo sa tulang poruna namin na iedi si Bayo opudiki si Bayo no mapasaham mo do tuanak manjay na ditunggu pak masaunya menggorama roha pak oh no gabi orang si ternim mudah-mudah oke pasangan mau se tubuh naik Kristina sinaga anak dohok boru no namang borokon iya gabi ono ala husudi ala kebetulan ditanjungan do tinggal oke saham mau se tu opoku ima papa ni paromai muna martinuruhon na parjolo opu sa pagbatua na mangomay pasama mo siya turuan na opoku siya kanga pasama mo siya tuanak mancay anak dohok boru sa 15 kamu man nomar siya turan natin mapauda oke man ikumpuli berdua ma oke dami talang oras jadi opoku si nomor 2 ima hasutonon jadi saat mau saya topokku si nomor 3 Opu Gotman pasangan ma topokku Opu Gotman jalan kamu batulang iya Allah gabi humbar aja pasangan mau saya tuan anak do tu baru na tolu
Sama mo si Topuko si nomor 4 Ima Op Wilham pasahat pasahat mo si tu anak na tumurun anak Majay na 5 pasahat mo si Topuko ama ni mga ratua Topuko may pasahat do tu anak Majay na ono dong may na udah ko mga chaloy ino Iya iya. oh ini teh oke sorry sama mo si Topuko si nomor 5 Mana kini ada pemangarga tua, sama masa itu pukul si nomor 5 bungaran, nomor tu pukoma, pasal masa itu anak macam na 12, nomor dokor, oh ini pasal apa isu tu yang mudah ni, asal berjamper. Jadi ima laki ngopuku, onom laki ngopuku anak ngopuk saudara, si nomor 5 mai hasuhuton, ima laki ngopuk sorbatway, ima daupun opuk galege. Jadi baru nyopuku si nomor 5 onom. Kamera jangan. Onom. Malau mau terbang kalau perpunguan na berjodoh sinaga nasian. Punguan mabane. Sinaga nasian. Si Ponggok. Dibotok ko nakingai dia. Pasah mangkor. Iya pasah. Ono. Atur pasah mang. Mayroon nakikuwering no baru ni bengai dia. Pasi Ponggohi. Oke, pasal mo tu si Betuara. Tuh kami dong, pulang. Naporong ko na siya Jaji Marapot. Ada ini apa deh? Oh no, Ada wani dong kalau benar terlihat lucu tuh lah. ito ba man bunga tu asina sudah. Buat pasah bang baru. Oh no, pasal mo tu mong baru kulu betukuk. Lubat tukuk nasian lubat tukuk sama macalo yopo Pasah tam. nasian lubat tukubi pasado to paparana Oh lo. Nah. tuluan na parukon tong tumarga sinaga sian lutu sinaga itorbay mo tulu halioba Turun pak, kamu. tulu halioba itorpasa mo tulu halioba Dok, kamu. oh lo wah anong do pinauran si ko pajoki paparang punta si nomor 5 man jadi nako mau sa tugijangi mo po saudara ono pasahak ma tuduhan ni dopong opuar natos damang mamacalo ngamatagulukan Pasah kamu. now tuduhan ni dopong opuar natos na tao oke baru pasaha mamuse tumaparang ni daw pungopuar natos anak buru bere pasaha 20 tikos na naman buru daw ulang naman buru tikos na bilang sono tikos bilang naman buru tikos bilang oh loh ay bere ko orang king torok namin ay nasong-songan na ay ito songon na tolong borok ko oh jadi opung ko masih nomor 2 pasangan matuduhan ni opung si nomor 2 opung tumocol pasangan matuduhan ako tuduhan na pasangan mamuse tuhani 10 onom anak dohur doon man no bagi aku sih pasangan 10 onom jalo ma bagi homay paparang punta oh lo, ang kurang sere domang daga bihon, kasal gabi buru. Ido, pas. Jadi pasal kamu setuduhan ni daw po si nomor 3 ima o pulami sana, nyomba day nango, makoy na. Daw po nga pulami sana. Pasal kamu setuduhan ang mancay daw po na pasahak mo no. Mabuhay nangi? Okay. Pasal kamu setuduhan ni daw po si nomor 4 ima o punjapan. Okay. Pasal kamu setuanan na daw tuburu dan 20. Baik. Hojok ka sa lihat itu lang kayo kamu. Torong wala ko namang boro. Olo tu lang. Hapung mau. Ay, coba. Hapung na. Olo. Torong namang boro ko na. Olo tu. Jadi si nomor 5 malaking na suhud. 5 ka daw pungon. Sa ama mo se pasahat to duwan ni daw pung rajay siya pudat. Opo halasok. Pasahak majo tuduhan ni daw po
Pasaha mamuse tu anak na do tuburuna ono. Molo horas ko ano na pugdos mata berdua na. Gabi majalah horas. Jadi burni na opung na onomi. Sada. Ima hapun to ibarang kasada. Iba to kamu. Ima ko parang naman koronami amar zahuat. Kalau majo berjolo tuduhan niya na poruku narzahuat. Kalau tuduhan niya na poruku. Oke, pasaha mamu saya itu paparan ni na boruku, amang boruku marjahuat. Pasaha masak puloro. Berbagi roh orang kita ada kamang boruku. Allah. Bantu dari dalam. Jadi mau lihat teman, perjolo pasaha majo tu pariban nami boru sinaga. Ima samosir situ orang sinaga. Sahak ma itu bapak tuaku opo firman ngadi anake hehe mau bapak tua opak nai mau periban nama sama osir situ orang terus dinaga bapak tuaku ma sahabat na sahak mamuse tu periban nami rajai parhusik periban nami olong periban nami buru parhusik media periban nami buru parhusik sinaga nasian girsang natulaku si Berlin dia natulak si Berlin ini ngamulak dia sotak kasan doni udah masih sarita kita reha mo jalo kamu Allah jadi mau lihat memang baru marroha mamang baruku nak berju naparo makroha maho berbagi tay roha dagi berdua tay holongi na perjono sahak matu na tulang nami rajai sinaga nasian lubal dito olo asaboy na ibagi isodo rajai pasahak ma olo pasahak ma olo oke gabi macam las marwa tulang na burju sama mo se tubona dari nami rajai sinaga nasias tano sinaga uru ngayon nakin tulak ko si 29 pasahak matulak niro tong doli ang nameraya mang goro mangihuk bae monuhurang ang nodera sa kugopos marwa sama mo se tubona gordang nami rajai sinaga nasias sibala rapdo parsipapan jalo mo matulak non pasaha mayroon sa namin lo gabi ako matulak ko na burju sa mamuse tu nga pasibala nakin sa mamuse tu pangulian ni ima amang udak ko na parjolo Rajai Samosir calo amo na namang udak calo amang udak silaptika oke pasangat itu hula-hula tay saat mamuse tu hula-hula nami rajai huta balian rodo tulang nami huta balian ya siang huta balian rodo kan pasangat tu lo saat mamuse tu rajai sinaga ima pagolian ni opujuan rajai sinaga calo abang udah pasangat ma tu tulak tay jadi sokonon tulang kita lo panang abang baru na bursu malah kita lo panang anok kami guar nasi tulu tali jadi marhula-hula baru kami hula-hula ni hahana hula-hula yang kita pengulian di daupuk pengulian yang kita iguari kami may hula-hula bernajao lo tulang jadi marroha mau si gudang-gudang may pasahat mamang baru asal mamang baru mari sumabak kamu nyoma tu hula-hula nami hula-hula bernajao nasiap pangalawan boy do tongkon na tulang majaloy nasiap pangalawan hula-hula nami hula-hula bernajao nasiap pangalawan
Tuh. Calo coba baru tambah pasati. Ni omma mo se hula barrajaon nasiya si menahera. Nasiya si menahera. Pasat, calo. Ni omma mo se hula barrajaon nasiya nahobar. Ay nahobar. Ngay dia laki ngaka tulak ko nasiya nahobar eh. Oke, pasapin no nih. Ingat kamu dah awak calon. Hula barajaon nasiya simeter. Nasiya simeter. Kalau kamu betul sana awak ketulangnya, pasapin no gabe jalan horas. Jadi, sahabat macam saya buat. Jadi sama mo saya om masih godang-godang pada tayo tugelek namin na siya Chachi Maria. Nasiya Chachi Maria. Si godang-godang may pada tayo las maramu akaman. Oke. Sama mo saya pada tayo si godang-godang nasiyan lupa sinaga. Lupa sinaga. Nasiya Sibongo. Sibongo, kamu lagi na jaloy leko. Nasiya Lubang Gaon. Geleng namin nasiya si Arbaga sinadadap. Pasaha mo siya si gulang-gulang geleng namin nasiya Jalangan. Ngayon na kingarong baruki na sa'y nakasaw di dia. Dia do mengbarukannya nih. Pasal apa namang baru puna burju? Oke. Las marohab. Pasal mo sa tugelek nami lubar raja nasiya karya di sono laki ko mereka mang baruko. Pamulang? Jangan mak. Pasal apa yang mang baruko? Asal pasal baruko bani. Jadi narohanku molo tungadong nahurak sikop. Dua umat noni husipon, ngadok kuti ate, masa do sama pada, pemere kita bertikian. Doa to namang doa sanga upasanga batu udah mak. Gabi majalah horas. Setamima dihamuna rajai si jalo patulak sinaga do karhusit sangat do hamuna tulang hamuna do nopaniko di ulat tahun katulak semua lima pangido di siap kami pergelengan muna di semua nama mangkor Olo tulang. najinuhun di agi kontak karing ima pala hasbutoni Olo. obat mana ni do pungok tubarani sinomor tulunga najinuhun na sanakani Gabe aja. di mulo hari pumuan nama masih si salon nami Olo. pasaat maso tuduhan di sekangan peparan di do pungok tudur rajo 15 sudi anak do koru Pasatamu tulo ulo. si tutuna oleh kamu Air tuturo terus tulang. Olo. 15 si bagian dia si bagian yang di Ferdinand pada 15 doh Pas kamu 10. koru mak kamu mak bodoh Olo. gabe zala horas jadi di tasya peparan do putok pumarani opo torna jaro kuruna sonari pasat kami to peparan di dokter si nomor 2 opo masai godi gabe majalah horas molo hami peparan do pucana sia silup arong du hami na tulu kaka Olo. alai si gudang-gudang apa sakatamu Olo. ini mah paduhan nami Pasatamu tutulang. Gaya saja horas na pasaton tigyot tu kami. Molo siya kami po para naput na siya susok tala. Alam mo ba nagkangarong doon sa 12 takas mo ba namang bo. 12 na. 12. Namo udah bang. Masaya susok tala
Pasal tahu kamu si tuduh tu paparan di dapung desa peluna. Api ke kita mah. Oh no, paparan dapung desa peluna. Oh no. Terpasang tamunya. Ngado na. Oke. Tapi kamu tapi. Gawe sana horas, enggak? Agawi. Pasal tahu kamu si tuduh ni paparan di dapung. Uputo ka na horno. Nasa sebelah aja. Ison demi apa mah? Paparan di dapung nasa sebelah aja. Uputo ka na horno. Isodo lagi? Oh karo be. Karo. Torok dah musa dia muna. 10. Oh 2 dia karo. Pada tamu musa tuduhan ni boru ni da opung. Opus sahiri mon. Opus sahiri mon. Pasang tamu. Enggak? Oke. Enggak. Pasal tamu musa tuduhan ni da opung guru babian. Rodo guru babian tak ro ay ko soro daksi ya haw pasal tahu mo saya tuduhan ni anggi doli nawi sitoha burang pekamu ido do tuburuna pasal tahu mo saya tuduhan ni donga saulao naritona lo di musul Haritona. oke gawe sana horas pasal tahu tuduhan ni donga samuta siap turi Siaturi. donga samuta sinaga rodo ayang gosorodo dak sama sakiri tuduhan Oh. gawe sana horas pasal tahu mo saya tuduhan ni boru nami boru siya bolu nagtaga Dulu pasang tamu. pas katamu saya tuduhan ni boru nami boru metua boru metua boru metua bekau mah Tuise pasang. pas jalan pas apa ay dak sedih waktu kita boru metua pas katamu saya tuduhan ni boru puan ngaboha asahat Runga, tulah. udah ay mulo damang ko pa ni puli ro ay zolo raja siya duon ipuli sa mau Pas. iron non ba alani pasa tahu mo jo tuluan ni hanganami raja ipat din abulo Oh, iya. kunay ba okay pasa tahu mo se tuluan ni Huria na siya panangkanam na Oke. luban litong Sumapit kamu. siya luban litong Huria na siya luban litong grabe salah pasa tahu mo jo kunay kamu tuluan ni Huria na masuk buru nami do hela nami mereka mah tuluan ni Huria Gabe. Pasal tahu mo si tuduhan ni na dua di hutan ASEAN Panangkan. Pasal tahu mo tuduhan ni na dua na jumpa penawi so. Kan. Pemerintah setempat na siya Panangkalan. Pemerintah setempat na di so. Pemerintah setempat na disul. Kamu apa satu nih mata setes? Jadi kami masa ando pe parhubas no par musik partikenon ipasa kami atau amuna rajai. Ola ando pe tulak tama. Ope di hamuna rajai hula nami. Tulang nami sinaga do si do parhusip partikenon tulang ipasa kami atau amuna. Kami masalah oras dihatani hamuna amang boro nami nabasa ngapok kami hula-hula muna. Jadi doang pa amang boro manang BHP takas do dicaropo doho dudangan nami dihami tulang muna sinaga doho perkusip nuang sa sinaga masuk parjolo te. Gabe. Bapakku tolu. Siya mahami nuang siya bapakku si jaropa tulang. Bahan majo tulamang si nomor 2. Ay dia baru tidak jalan kamu obat talak. Jalan Baru tidak si Marpen jalan kamu ya kamu udah siap bulan 5 lagi kamu siap bulan jalan kamu
Jadi basahan tamu mamuse 20 manuku, ada 20 dohok beruna. 5 lagi dia aku pipini manang panto. Ya. Baru mamu mana tu beruna. 5. Alay benda jenehi no aida tulang. Baik kamu mah perpunguan tu opuku opu hajurungan. Jalan. Iya. Baru baik kamu mah tu dopung opu japi. Dohok boru. Sumapa kamu. Baik kamu cabut bagian nama. Oh, lo tulang kalau. Jadi baik kamu mah tu opuku siap pudan nasi bala. Opu tu kene bada. Adi opu Johani. Jadi di hamu amang baru nami manang BHP ala dohon do tulaku bagariang dohon perhusing kamu majotu bagariang nepopos. Dalam Campur arak lagi. Dohon baru na may dala tulang. dalam muna tulang. Ay dia do. Oh. Baik kamu matu tulaku perhusing nasiasi baban. Pasat tamu. Haro? No. Ini do. Oh, masuk. Oh, kan. Jadi kalau ini masih kami tulang sinaga, no aku masak kami tu perhusing. Gabi. Tahu mau bang? Tak tahu bang. Anak nang saat. Saya nanya mang manang bohabe. Moru ni opu ramok ni huda. Apa tu? Opu ramok ni huda. Dia nanya. Dalam mo. Ay dia do. Oh, lo. Apa macam mang dua naik, tulung naik. Lah kamu mau? Uli baik kamu tulang. Oh, lo jawab mo ba tulang? Jawab mo ba terus tulang? Dalam mo ba dalam? Oke. Torso nya tulang. Jadi peserta itu. Mau lihat mah yang dinamin di tutu anak nang saat itu kami kamang boru di basa ang kinamion kami de tongdo jun nami dihanap kanawa amaranggi anak nang madsalo kami nakang songon si Zalo sa matupong namin ima opurisi pagkamuma orang palak kalaki Ono. Zalo bang opo Ay era mau lo. Kamu mah sangat terokku. orang palak sih deh. Oh itu? Oh. Yang masalok kini mas. Bang. Gimana? Sa manusia itu baru nami. Baru. Beri. Kamu Saya emang itu baru nami. Naseti. Saya naik. Itu naseti. Terus mama. Terus ako ni kamang baru pangkorasik kami. Basta tayo mato. Jadi ngasih kober tulang. Jadi masalah oras di hamun tulang kami. Jadi masa tahu kami saya jauh tuduhan. Tu perhubes manakani perhubes supi. Perhubas Ama na koso. Siap hula-hulai on. Perhubes ama na koso. Masa tahu mo saya tu sebagai ano ni Pak tu permusik. Di hamun permusik jalan kamu permusik. Oke. Supir. Baru pas tahu mo saya tu supir nabi buat nasida. Dua. Tulu motor kami. Oke. Semape kamu. Tulu motor kami mau kareta nak pola kai. Cuma Oke. jadi adong dok kata emang baru pasubitan tunai popos. Oke, jadi raja nami. Jadi nami. Itu.
Sakaling boras. Sakaling boras. Saya ang udah harus urat tikis. 150 di son. Pulang. Yang itu. Ya. Ate. 200. Oh, Kamu? Iya. Oh, sakaling boras Dek itu kamu. apa tulang? Dek kamu Mbak. Dek kamu 200. Ada yang mau kuntai nakit. Patarli. Udah. Bolok kapar sulian do dang boy. Olo tuh lah, olo ibape. Bolong nau nyatain na dua-dua dang boy dia. Wah. Nah dia. Oke. Tua sih dari masa kamu. Dia nak kadang ay. Oke, 200. Oke. Nunga. Asahat. Apa? Si tanah katai masih sirabe manis. Sabe, obat 2. Oh, Pak 2. Dia Sabe. busuk. Pasti dok kamu ini 2. Pak kamu masuk opat. Ayo udah obat 2. Ai wabe no nai itu, ai hula-hula itu dapat dogi baca terpaksa sama nih. Oke. Asubuh mundur, ikut 2 sehari itu terbuh. Dia masuk. Lihat kita undangan kamu hula. Pas hati tamu saya mana sudah 2. Neon nabe manis buharok na hurang majuan non. Oke, Asa tuwa usaha kamu. Jalo. Oke, iya. Baru muse hatanin na dua mandok bulu sinahu inna duhut bangi do latana. Bulu hubige humilalaki aujo salung. Olo tuh lah. Bekam, ngatu namang kora hossa. Perok kamu ya. Oh, Kamu tuh ketungi tulak hula-hula. Iya. Terus sama kamu soal ini Bekam kamu masahala doi nang takola 2. Bangau zon. Oke. Ol manyo pol mai. Jay naro angkot tau do dia deh. Kamu sok bertemu sakira. Tuti tim marakut nama. Bekam ini Baru. Bekam ini amro. Perok. Pemain ki. Nah,